je i sad desna noga široko tamo u drugu rupicu. Ajmo, čvrsto, na trenje. Desna ruka čvrsto. To. Vidim ja da ću ja vježbati ovu stazu. Makar primi taj štipavac po toj vertikali, a? Ali ako možeš desnom rukom još malo gore ići. S lijevom. I sad desna noga mora ići u nekakvu rupicu gore. A gle Aleks, pored desne pete imaš dobro za stati. Malo gore. To. I sad ide dalje. Tako je. A opet vrati lijevu nogu u onu rupu. Super. Lijeva noga opet u onu rupu ako možeš. A desna ruka hvata je novi grip. Ispruži visoko ruku, bravo. Ajmo. Lijeva noga tu, super. Nekako se neže palac. A to je, da. Mislio sam da zaput palac u neku ruku. Imaš opet za lijevu nogu malo udubljenja, vidiš? Bravo. Stavi negdje tamo. Super. Donijeli su mi obe dvije. Tako je. Opet lijeva noga visoko gore. Tako. Svi bi riješio sad. Odličan je. Pretrčao je smjer. U stvari najbolji od svih nas on sada. Da, kad pogledaš. Je. Zaista je odradio. Stvarno je odradio. Evo, bravo. Kakav lijepi. Evo. To ti je talent za sve sportove. Da, strašan je. Taj mali je strašan. Mali. Ajde mali, sjedi. Potvrđio si sve. Kakva bitanja. Bravo. Aleks! Sjedaj. Kako je pretrčao, smjer. Ovo je pretrčano. Znači je pretrčao. A da neće moći. Tega će u trećem položaju još Strašno. A ne, nego ga je bilo i kada vidi da početnik je prošao, onda mu dade, znaš ono, dodatno. Nije nego ga je zapamtio. Zapamtio je smjer. Ne, nego sam... Bravo, koji su noge... Full noge. Ono. Što ti govori? Sad Andrej, ajde. Onda je okej drži. Sam već ja. Ajde. Još ti, još ja.